Assembly of God Church of Samoa in Australia, operated in Australia. Sumaya, Reverend Ropati, Ross, July Mailu, Ia Oia Leore. Reverend Sa, Esewa Ana, July Mailu. Malo Australia le. Wa me fale tono na ngwa. Ia le na tawa. O ia le ro fa ka ia. Le nei tu na ngwa ngale. Ia vai estar no pats. Wa ma lo fa lo fa ta lo fa tu ia o ngale tu. Sungai fa fe ngai. Mo la tu fa tu. Ai le ngata ile o la fa ngale tu. Ia wa si akon ai le ngata foilea o tupu matamari ta mamatina polo pui pui manga lue ngale tu ile se me ma foi a ngale tu pa le ai to mas sta una parte di Yesu o fingo matuia o le leo o ino le mamo ele tu matu ti o mai matu ti o nga ya tu Olha, foi estamos fazendo o mato. E família, vamos se demonstrar. Olha, só ele. Olha, só tanto que o mais tanto que faz, tai ele. Eu ia lá vai na esse tapo aí não tato ia. Ai, tá se ali a tua tato com na ia. O avô só para malu te leo ia te. E tá se ali não vai lá vai tato só foi isso. Au na lei, o do fale mai. O le ala le mawa lungo lo matai. Ai ele fa maoni ile tu. A le kai le. Toi ti mata le pen. Ai ele meu se fa sa. Ilo wama malo fa lo. Tato pula. Oso mas tato pes. Praise God.
straighten one thing up before I talk anymore. O le sunga ia fina, le tatu te mafuteni. O lai e lona title whakitoa mai le lotu. O le title lai e umbia ia le lotu teimini. He is a prophet. O tō whina nei, o mea rofa le tu. Mō leo le marmara. E ie mea ta o mea rofa, o fua le la. A ie mea rofa le la. Le whiwhi aura is a gift of God. Le whiwhi aura is tua toi o le whiwhi aura kuma. O mea rofa le tu. A ila mai si mea rofa ki kera le tu. O le manu manu ina o manu. Le whiwhi aura, u manu na o ranga o mne le tu. E le manu a se a ngamo sesi. Ma le o tamata mai a ngara o turi e whiwhi aura. Praise the Lord. Amen. Ioi, iam di ia le li whaftai o sunga salama le fōle ai. Ma sanke le au taita ia lo o se li salama le mo vai e. O le salama le. E le sio la la le. Ai, e sina te mai tala pupua e so le sa o au salama tu manu. Ma fefe au mene afi se na fitu iwa. Oh! Fitu iwa, 45 years of service. O le ua ma moe ale no moe nai ki toni no o sau te whaiwhi au i whaus. E fitu iwa maru se whi. Amen. O te sāpero, te whauraina. E tasiri mas e no whauraina la so moe anua. Ai whai au whaiwhi au i ana maki. O ina ma kau rei roase mea. Ai whawhetai nei tanatana na tō whiro i amata. La tō tene wawa ai o valea. Lato tele baba ai o fatawa. Ai na lato baba i le atua le na ai no ia. Praise the Lord. Ia tamai la ia no faso le ni to sango fefia. Ola au ke u maua ele na ke tu maua. I'm 78, I'm going to be 79 in July this year. And I'm still fit and I can read anything. Praise the Lord. Mafuta fatasi netaya. E se foi lá mele tatu te mafutai. Tatu te mafuta fa pa ia le kale si orange back. Sa ole ko to orange back. Orange back le mo le la le ile. Ole la tatu fa pe al fe au. Al fe au le o me fa pa ia. Fe au no ia fa fu anga fretting. Ia o fe au le no fa au fe au le. Il a solusi come il valo yundi. Le ha se lau le lua fe lo spul. Lo no wingo. Le tu titia lima tau sana tau na pa to fe au. Ai sa fa lo ya mo lo solo wala fo ele se lo kul male la. Isa ile mo se le bota kai lo kuma. Ele ile lo na ta fa reina. Praise the Lord. E che ta lo to le tumul ma tu ma sa ninga ne. Che lo Amen. Praise the Lord. Se siamo limitati con le figlie. Perché noi hai le figlie. Non so a non che qua le figlie sono fuori. La le faccio poi mentata no. Non fa mentata tu ya. Ma tanto mai l'anni. Non è tanto più mai che fa pa ia le cale si orba. Al figlie out. Uma nei faz algo no sua va fusuando ma le fare tua e a tua pepe o ta se fai na volere na luto ai le faz água le ela fa pa faz algo e na o kai le não faz algo ele ma esse le o si kai e te praise the Lord e che lo so le usa le usa le la ma kai mai tai mai fa e o perfetto è stato di mafuta, o camo foi mai fama. O le la dato te mafuta nei momenti del fatto, ma nisco fa una uma le lo tua o fece au piton. Praise the Lord. Io le la mai mata tutti mafuta, io ma fa un longo. O baba i pole na so che hanno, o le si fatto un sa, io ma che mio o wale o i fece au cosa caso. Praise the Lord. O le si sa so che no olaya so ai e mermana tu le lo fa la come anche le lore per fa mala e va e so malanga praise the Lord e la ta come nei aftai trata uma ma tu ai no le va iva na lutu ya sala te lojo
ele i whainga roku na whaamaro lo se kau si lefa si au. O le whakaulo heo le si kene ro ai na mai sala ma no fai ko mai. Nga kai mai ke lo fai fali le. Ele ama le fami o le leo ke le o ko ka mana fai au o le ama o ko ami. Ah. Ya me le si mo ya ke lo fani. A fani da whainga no fani. Yo leila na fa ko fa o. Lo fa se kama se ko se pesa. Kama se pesa ma no so foi ma fa. Sì. Se male. Siamo su fuoco. Ma si vede che ma cauca. Camera per fare il fumo io. Io se volevo fare la c'è fai. Fino. Poi se ma non può si cagare male. Mama,
Te ama mea tinga e fia mai moa ia. Ta ua whea o whai ai. Ma o fu e tawhu sia. La pa mama pale lele i e fia mai moa ia. Sawatu ia ua te atinga te ama mea tinga e fia mai moa ia. Nai uma ia filmare atu te whikana watu ia tu kansi o sa alofa mai ke riso le kalesia fo ina mai e ia te ia whai monsui. Na iam tui natu o ia te ia, o le kalesia mata ngo fia lapa. E le aiso na ila po se manu nubi, po se kasi mea whapena. A ia pa ia ma ia le pona. Au visili atu tau e kansa. O au tau te tonu e le atua e tō tasi, o tamā, le alu ma le anganga pa ia. O au tau te tonu atu i le li o Yesu ke riso, o lo li ma lo whaola. O tu te tonu o tuspa ia o i whereng tuai me whereng fōu. Ua lava le leia ma waia o ma uma tau whaotanga e whama bau e ala i le whatu tua ia Isu Kristo. O tu te tonu o tu lava lotu. O wala wina o tau e le tua, tau te ngā rua me whamaoni le kālesia, ma le nei whatu o tonu. A whai tau te tonu, tau tari whatasi mai. I le whatasi mai o le ngā pa ia o le lava. Le lava. O le atua no tātou tamā o le mo fōi nātu ia te utau le loto e whai hei le whatea takino. Ia lingi whono nā lofu tūnoa. Ma ia na whātu mawina lo utau whangoe moe. Ai le ngata i lea o ia utau tū manu mā lo so se mea. I whātele ina ai le vi inga o le atu. So so me tutau le titia. Pana watu sume whawhenga uma. Ma he utau au. So me tutau. Pepe au uma e tonu i whatasi na sui la ora lotu leo i nei. Ai o tau au whasa. Pepe au uma a mo se amano me manai whatua mai tatu san whatasi. Pepe au uma e tonu whana me mo. Ia. Pesa ana ia tutu tutu la whai. Mi la whai. Ai le pa fai la po le tenu so soli le se fa tutto e le fai una aula finale ona c'è ma ti dà tu fai fe a una la tu fa tu te lo e le hai sta mata si tinga in le lo tu nel mo fa tu fe fa sa o fa fe fe al fa tu o le so qui ari la va bene fa fa causi con la balla no i me fa la cana sa eu tenho uma fácil língua de usar uma coisa ou que eu falo mais de aí lá eu tô ali não foi ele tá tudo está aí eu fui nada le tua mamãe nai o leo lo atina ela o calice lumo o fabai o apostolo o perfeito le matu le manu Yesu que riso la valea o eva lá uma foi ele lá tu foi lá uma no país o lea o mato ole atuai mo lo nganga paia e ona malosi o malama fa mai nai o lato roto o fatele nai o lato fatu tua na ia lato tu lato lato e lato lama e o sitai lo fina ngalo ma ia fa pe na fa maluina lo sua paia lingi fo lo nganga paia le ie lunga ia te lato fo ia te lato le nganga malosi ai ma lo fai ma mafa fau tonu mai. Ia venga nuenga la tu foi e fafanga ina ai e o fatamala. Famarosia e o famau. Famarosia e o famau. Famafon foi na ina ai e o popongatia. Ia tina ai la o kalesia. Na ia liwi na toi tangata ia mai ang tangata na sala ia toi.
Ia ele loina I lātou mai le I whasosonga. Le ia whamamaina pēr lātou loto, ma maro rosi o lātou nganga. Ma ia tui na atu lātou o lātou toi ati oe. Ma ia mawai lātou munbuiani. Pale o le ola o uma, o na wholafula mai mo ia o na whamao. Ia whamanuia tele le tuae, ia I lātou manei. Ia whawao I lātou ia alau na ngā wenga. Ia au na atu ia ati oe le alau mai whamao. Ia whawaina I lātou I o langa pa ia, ma le ami o tua o malapa. Ia taitaina I lātou I ngā ruenga tela ke riso, ma ia tu sia pēr. Ia tau sia pēr lātou le mana e ala I le whātua tua. E o ai le whāratanga. Ia lātou le mātou tatalo, ia Iesu ke riso lo mātou lii, ma lo mātou whaola. Amen. Ia iatou tau malawa le rofa tu no le tua le lii, le alo ma le ngāng pa ia. Nei se iau I whababau whabau lama. Amen. Fia neftael. Te lo fia. E no ma ona le tu. O le tu na tu fatasi lo tu eta. Ya sa tu ya. O le on tu ya. Australia. Ya le tu ya ne le tu ta Sydney. Coaches of Australia. Queensland Incorporated. No le scala fa malo scala. Le uiema tu ya. Au fia o tato mafuta. Kato te ngānu whatasi, ele se la, se ia tasi arbe te tau e e. O watu te leifa mato loto whaolaina, aore o langa ea. E mamawam Jesus. E sara. Ngāore aso sā ngāmu Iesua. O le sui te vai ngā marifofonga ngāmu Iesua, e vai a se kālo le pinko. Praise the Lord, kālo le pinko, e vai a Praise the Lord. Praise the Lord. Io Neila. Te lo te le tato and there are things. Finger down from the down to get. Oh no, what will take to hear of sent. Ula fomo ole famo e moe man ka ole angalo ne ka se fomo wini. Ye fa ngata mai tai mitina e man. Wa te tonu male sa te tonu fo ia uia ele ai. O ma wa o ka ba lo le ulu le. Le ulu le ai te vai ke fisi. Wala la me ko e fa mai ia o e banga le se se ata. Ai. O le vai o le ma fo fo wa ka. La no ka fa. Ma moe. Ai no fo finge asias. E fei loa ilo malangata I ngā langa. Asa se ai, a le lau tātou mai ni. O le mera le, a o le I whai al mātou sa ninga la songa. O ke bongono o soto vai mānu I atu tō su mai o whatu mo. Se vai mānu I lau whio mai perfect. E lo whai tua mō wha. A mānu o whai sā lama. Whai o le kāresia o tō su. O no se mea fōu tu o mātou utu. O se matou whaiwhi ata mai taka. A wala majority o tau tutaka te wini, o leo toi rufa sana. O majority o tau waiti wini, o leo toi malama lama li ngana sana. E malama lama ana tu pe awha pārangi whai ngana sana. Le ala whai nā lea o whai whiwhiringa le Board of Directors and the local account, the local Assembly of God, Church of Samoa, Queensland Incorporated. O le awha au tina e whai. Se ata manino se ata whataitai a whai awa an alfina ngano le atua ia tai awa e le tue whaise e le tue mo e sase e le o te kupe mano ai a wale koe tauria ai a ua sa e haru lau whawhia lau whalua ai a koe haru whamana koe haru whako e le ase me kawhia ala ki ngā ua o ngeila
lea usui le lotu nei le Assembly of God. Church of Samoa Australia, Queensland Incorporated. Le whakai fōle ni. Le alfina ngalo le atua se mako, le whai au whatai tainga I mātou wawhi au. Le alfina ngalo le atua I atu pola. Whailo se wala e tau se. E whaikatua le alesia, pe amana oai. Ai ale mana o fartu, e le toa filfili leo le alesia, se la tu fia. Ai a whai anga wa ati fartu. E taulan tau se fartu. O le langanga na le koe ma le sine. O mātou manatu i taunu whaangātu puranga le lotu lea o ia o. Se sino limo tangata tupuranga o pato te le tupuranga o ia o tu spaia. E le leila I kama wa ai umai whaangale o whewhi au. Ai umai lo wa whinia nai lo wa whinia matu o lima su kura tausa. Ai ma ai lo e tangata whangia o ngā si whewhi au rango le king. A o wa whinia na hola I le lotu. E la marmalama le hawhina I a sumar perfecta. Ele whaonganga na mor kengi. E wawai mo gender sa. Praise the Lord. O le lala tātou whanamolo. Se tātou, se tu e tāma, se kupe se ura mawa whio fight. Se la pese maani. Ai o ke wala wina, I nana tamai tangi lea mua. O whiwhilia. La whain pa whiwhi au. E ua whiwhi au tamai tangi a matu. Ai whai tio au. Aku kalau fajio, bangga kan kalau mau lau fajio, bawa lah mana? Alang susu masih pese malu, apa yang masih balik macam. Orang batu rumah fajio tak macam yang lain ni, orang tak macam yang macam. Praise the Lord. Bangga defai ngaca. Oleh Oleh Fiona yang berumah nama Teresa Fretty. Oleh Diana, awe itai wanganana, awaiya ngate almai. Te buah no whamaru atu lau suma wa whasuanga ma lo whartua whaiwhi au Oren Park. O te whamaru atu fo ele kāresia Oren Park. I ona tupu mo tamali I mana u whaiharuenga pa ia rea tuala ngā koe. Ona leo si whamoe moe wa whasuanga le whaine. Al whamoe moe na tuina ele tua ele roto le taitai le whaine. E oe te iti ngai. Pe te whakirane na mātou o mai, whaku o mātou wharilotu. Awa te awhai na fua ni mātou o karame le whai, o whaku o mātou whakirane. O le whaiwhiau nā lea. E ngā lua I Oren Park I lalo wa aiga whaiwhiau lea. Whai whale lei ai lau sifuru ai whai uai me o mai o sikai whaiwhiau. As long as I like him off in Oren Park, ele o es whaiwhiau Oren Park, o lai whaiwhiau Oren Park, a oe kau kua mātou silofu. A oe o le whaiwhiau o wala wina whakitoa. E whai oe me whaiwhiau o le kālesia Assembly of God Church of Samoa Australia, Queensland Incorporated, e ke look after inga youth o le kālesia. The young people. Praise the Lord. Tamai tai lea, whasu ruon tausang, I hope you don't mind. He is 42. She works in office, ele whengaruga se whengaruga office. But she makes a decision. And her decision is to serve God. He's not serving the church, but he's serving God. Amen. Praise the Lord. Amen. So whatever I'm going to speak today, I'm going to speak in English from now on until this service is finished. And I hope I speak good English. Don't forget,
Samoan is my mother tongue. I was born in this small village called Iva. Iva in Savai or Faskokai, Faskoucha. But I'm doing it for the sake of this. Marissa, you ready? One of the most joyful events in life of a church is the ordination of the new church minister. This is a rare event. Compared to many others, it is time for special rejoicing and celebration. We are greatly blessed because we will be able to enjoy it today. The new reverend will be taking her vows before the church, and everyone present here today will be witness to his memorable occasion. Con Mangabe, Tasiana, I know you have been repentant of sin and your faith in Christ, Jesus Christ. Having been baptized and having been made a member of this local church, having faithfully served for many years in any capacities, having studied and grown in the grace of and knowledge of our Lord Jesus, and having been approved and affirmed to this office after careful consideration by the board of directors of this church, I invite you to state your intention. Let us all hear what this news is. I, Tulumanove Tasiana, Teresa Yosef Britton, I do promise to lead a holy life and joyfully watch over young souls as I lead them to salvation, and be the one who will be given an account to God for each one of them, to shepherd God's young flock that will be set apart to me, and eagerly seek to be a role model first of what I ask of them, to serve the Lord with both joy and tears, and to resist every temptation, not to refuse from declaring the gospel, whether in the privacy of someone's home or the public square, to preach repentance and faith in Christ Jesus alone, to pray with confidence for the sick, to willingly accept suffering should God place me in a position where I have to obey, to value the calling and gospel of Jesus Christ, to stay alert at my post, even willing to show I disagree or disapprove of fellow church ministers who preach or teach anything not found in God's word, to address and calling others to follow any personal growth in the ways of God, and to keep close watch on my own life and on my own belief, to never ever quit, to never ever give up, or suddenly turn aside from my efforts to fulfill my ministry. Most importantly, to teach the truth of the gospel and not to be ashamed of the gospel of Jesus Christ, of our Lord and Savior Jesus. Amen. What about that? It's a testimony of a young girl. And how many young people there who are willing to do this? And I'll tell you what, no matter how much good I can speak English, young people will never understand. But all those young ones there, sitting there, that's the future of our church for tomorrow. That's the future of our church tomorrow.
You know, for a man like me, as a leader of the church, when I was a leader, I was a Secretary General of the church, the Assembly of God, Church of Samoa, New Zealand, Samoa, Australia. And everywhere I go, I get fat envelopes of money. But I tell you what, I studied the Bible and learned it. It will all end up in hell. Praise the Lord. And now this young lady, she's beautiful. She should have a husband. But look at what she said. She's going to serve Jesus. Amen. She's going to serve Jesus and going to follow Jesus. I believe that my friend, the prophet who are here with us today, all his children are being ministered now. What us? It's hard to believe it. But now we have a lady here. Right? We have a lady here. We're going to continue on doing our steps before church. If in the sight of God and these witnesses, all the people here, you do now set your heart to make this pledge, promising that when you fail, you will seek both forgiveness and restoration as soon as possible. Then I'll call upon you the presence of God and Jesus Christ and all who are present here today to answer, I do. Do you say I do? Can you kneel down? While this young lady is kneeling down here, this is my challenge to you all. As Reverend Frost, I challenge you all. I now wish to encourage all of us here today to be supportive of this young woman and his endeavors to lead young souls to Christ. To support and identify God's grace in her life, especially the grace of humanity, and remembering that God opposes the proud, but gives grace to the humble. To pray for her that God may open her a door for His word, and that she will finish her course in the ministry that she has received from the Lord Jesus Christ to testify the gospel of Jesus Christ. I now ask the band to play soft music, and I'm calling all our ministers who are here, prophet, can we all come up? Especially the members of the board of directors of the Church Assembly of God Church of Samoa. Put your hands on our knee. And if there's any young people who support what we are doing, can you raise your hand and stand up there and be with us where you are? Just stand. Just be supportive. Show God that you support what we're doing. Teresa, there are lots of people there supporting you. As
send your testimony. Yet in your grace you hear us and you answer us according to your pleasure. And because of that, souls rest in you. We pray this morning especially for every true Mother that stands rest. Fill him with your spirit. Anoint him with your inspiration. Send us. May you increase us with us. Send us there to the strength of your mind. And hope make this, I pray. I pray. Guide me all the way. We thank you for your presence. I feel in this place. We praise you, Lord, and we give you honor. All these things we praise to your Lord Jesus Christ, our Lord and Savior. Amen. Guys, Reverend, go. Translated in English and Samoan by the one and only Sergeant S. Frost. God bless you, Reverend. Ai dele lilo foi café com ele. Sua moia o fai o seu capu. O mona va com meia sua. A me papa na ngewa ba. O me fai com papa na ngewa dela. Eu não vou se eu vou tomar na minha lá faça boa. Ah, ele faz ficar o fadi. No. Ele. Aquele dele
Praise the Lord.
Au ka ka ma fai mai ka mo a o sai ma ya malira no so se pe va ku se a ina ya o e da su ma ma ku ana ya por la ya va por pasar pa aquí Maria uma mãe de Maria. Ah, vai ir com Maria, ou se ele Maria, ele mamãe ele na hora, vai virar o olho, mamãe lá lá ele. Aquilo, ele queria que eu faça isso, ah, vai, ali Maria lá. Não, mas Maria. Mau bisa buat berterus ke Bolivia, ke Bolivia, Papel foi to be the Papa. I appeal to you to be shepherd of God, that God gave you, and to take care of Him willingly. As God wants you to be not unwilling, to do your work not for more pay, but for the real desire of soul. Do not try to rule over those who have been put in your care, but to be example to the flock. And when Christ's shepherd appears, you shall receive the crown which will never lose brightness. Il fa sa boa fai. Eu tô leo de la fuma boa do ya tu de. Eu tô leo então se dai mal lo. Ai leo fa kawa. Ao foi fire mas que faz com. Ao lo que fio. Amém. Ao foi de fa pelo e fa ma boa to. Olha, ai fai o to fa ó. De la fuma boa. Da fa muito foi leo ma boa sim. É bom o to me faz puro. Ele vai lá. Amém. Então, ele não é uma amor lá com ele. Ele leva na canal de YouTube, há uma camada nega. The worst people in YouTube are, but some of them are living in mansions with about 16 million. 16 million. Christ, ela com valente. E fai ela comprar kay 4 milhões at saan tama. Out na galo, lahat na yung shopping. Or sila lang, is that a right thing to do? Alam mo ka paano mo, ito may nangyayari. Yung tong-leo-leo na kumamulit ito. Malulunod ko fiya. Kaya mo pa maon, wala fa ba leo-leo ba mo sinsin? Nagkambat kaya itong tulong itong kawitan, di ba? Ako siya kiriba. Matufano lomo isa ningal matu lotu le fai. Hallelujah. Sala mal matu le sumata. To tell matu you are for la yang kalang fai ya. Because that's what they're doing. That's what they're saying because they never know me. Praise the Lord. But I'm telling you that the only way to heaven is not through a church, but to accept Christ as your one, as your personal Savior. Well, that's the only way. Tell you, tamatani. Awa, tamba, titululeya, ilimba way, fifiawi mo way lang ay galing. Ay ba yesi kalisi? Elo mo fiyak tamatili lang po il fifia. Eh ano al fifiawi at malo. Wamay. Praise the Lord. Wala make sa wala lo nila fina. Wala mga sa way. Papa fifia. Oh, like you have que va a volver a que le no te viene. Ahora tu leche na lava es porque el fago va a fina un maquirista. Ai como foi depois se fala calo fa calma eu que quero. Ai agora, ai o como que ele lang sila. What did you do? That's not right. Telo. Fai le a se tu vai. Bye fai. Lena wa mani fa tu mali. Tu le la ma moele tu mali le fi fire. Fire roa. Amen. Olha se vai a você não pode só usar. Mas meu ninguém le wa que faz. La sa mo. La trap.
Praise the Lord. Ala chichu lo ti tanga tanga. Kalau pakai ingo. Praise the Lord. Memang ada yang fint tanga tanga. Hello. Bayo masa ni no fa tu also ya right ni all sama. Oh, tin pa vo ya ora. A faz. Ma ko lo ko pemio ma ko enfino. Que o faz huai. A faz huai. O faz huai nga o me la fa kan no que la wa se sigue escola o que aí. Ele foi que ana aqui na ele boleh không phải ông cái quay cái này cái phong mình mày này đối phía scoia lại ai luôn là cái ai phải mình ngắt là cái nó phải đi luôn nè quay lên phải em fast apa orang fast fast ai o como mai ko que lo que por a to le phía tu por la viene ai ya no ia scroll ai là sao cái nó phải quay xem thế này papel na foi a ya ele leva solo la voy a mirar la la papia la consigo no solo va a pegar ya lo na ku lo que clirigo claro ahora la ya falta que voy fiel praise the Lord papel na so fo na tatin ala la tanto fa no lo ne ben che lo io to le che la fuma muere tu ma fai fare niente tu ma tu le tanto di fai alla sera mai le ho ma vuoi e poi voi a perché ma tu fai per non si fai ma il suo petero te lo fai a casa o che lo fa come si messo lo fai che fa leo tão se quero lo fia fa no voy a fa no va co fai no mi vai a su eu não já fui aí no caso da minha a peregue ala la o pare lo ai ya ka sia le tu le o ka tu fa ni ma tu fa fio tu ya la fio ma da perfect la sono salam ya me sia tu George tu ma le ku na o ma do ka sanga ku mo le tu praise the Lord yo ko wa ma le ka ma yo ko wa aku wa fio fino esse tanga na talo le tu mai le tu vai que mangao e que afirmai fale se kakaso fatali lo tamata ai sabe tamata não sabe vai com ele fa pe fori mai isso olha essa vez la boa que fa lo que vimos ma filma isso essa o isso como é como lá isso é leu faca mas com só uma filho pai fala filha é só fori o aleluia aquele papel na folha bíblica também tatou na au tatou le foi na venda de tu e tatou foi na venda de tu foi uma de loto ato afkai aftana dias aftai loto on sai tutto so aftai o que eu amo que eu me focar o loto foi fa atu meu ela uma meu usa mais Dauto fan lungu le fiumane tu ka mai muta tu mara ina ita tu fa pena ta tu foi na na le lika ma yo to le la ma mo le tu o ya tu e tau si ma le no ai le fa ta wa ya fa au foi ni foi ya ma fi fa ni a le foto wa foi ni au foi ni fa pe we fa ma to fi le ai foi o tomo a o le fa pe a fa me fo le ma mo si no o to pane pura e va pai amen e ka o ya kan lo e te o lo sumo e ko ele te fa sana leva na Hola, leva na Aslan, leva na George, ele se sira tu no número de mãos. Ele se sira tu vai luto. Que
Ona te sau mai sa tu mai fifi a. Ona sa tu mai fifi. Lo mo ma fa mo na foi mi na ba ni. Lai fi ngau sa ka tu. A me ele. Na o le mo ma, o le fa pen. O le me ko fa ku sa. Kai le tua. E lo le o lai lo ma le o sa mata mo. Me na ko. E me o sa mata ia le tua. O le o se wai tu sa ko vale per fine. E le o se mo se tu sa. Perché lo che ha sempre il corpo e te lo lai sa l'anno lo lai è perfetta perché lo che fa un io capo che le ogni ma o vuole solo parlare con lei e lei va là un mail lì le lo fa per 8 un mail lo tu le sempre il corpo fa mai va un be fa un ne o le ie per fa na o fa il mail per fiore almeno lui butoi pela a oti a te leo fa maoni no lo tu le a o lo tu mo tu na mai tu le ka dia wa fa ala va non nei mo e tato tu fa mo e le tu le tato che o nei solo na ti sa mi a wala kuma na mo le o tato fa no lo fio ma ah e le se me lilo e tu pero ele foi tu te na te ya ti wa e te lo o tele eu fui fiel do falo muito mas ele lá o abele ao luto deu o a fama tu pelo te lo a não se me não suma va fuspa o eu fui lo tu se ai mas não se vai dar o luto tá tu o luto o le eu te se o le se o ping sing que lo é uma coisa é muito le luto yes o bolo no, ese ni luki. Malau ko falokus. Malanga. Mole se me makia ai no to. Telo. E que le kau kam ka ni. O mana ta. Ya. Pe a fai mal lotu fi mal lotu mal. A fai no la mal lotu le. Le. Lai boli mauli. Ya, perfect. Kanata sa maturo. La uma ali com o le fa amen e te lo tanto te le matti te lo alo con tu non te fa to le tanto te matti sa me fa tanto te le fi al va ma me da con to ne te lo ma te le lo poi to o tu alla te le to tu po alla te lo bili atu le akanda mana suma lo faltu vai tu pena pese lauta la bili masuta lai tuava tu su fece lo fatto pe a fai il lotto del mali ai camolo il bele camcam o le afu o le praise you be here lì foi o esse o ti vanno fino a andare io tutto non hai fatto. E allora non so aprile mo I am a policeman. I was a police detective as number 1 ele number 2 number 1 before my living house is yet a man na mo le e allora un famo arma Afrikai lo Afrikai George ora la mano monsieur qua ma ese Porque mãe eu não foi uma pouco. Alô foi Helena, Helena não Helena já. Sabe? Uma causa viva. Essa não é a que ele fala. A festa ele fala ainda. Le fale tuli me fa per tuai o ngai kana ta sala o kala tu lo to ya tuai e fai o mo li mo fa a kai ngai ola tu ina tu ta sa ninga ta sa ninga mo ni sport kala per tuai famiglia le tua
Mori le nganga whaftai le tua e ala i lana au ne tu sa le upu e whamalosi whamawhanwhana i tātou le nei tai au whaftai le tai au au e whatino lau saunoanga po le upu le tua e mātoro te tai anga lunga mori le nganga whaftai le upu le tua nei tai au mo tu lata no tātou ku atu e tasi vaenga ka au o le tātou sauninga ai wala au le nganga o le tua e fio mai i lunga ia te tātou nei a tātou maua le mana le ilo ai lo tangata wha maua lalo i le tua ai ta lia mea uma le ata penaina e le o le awala mai ai whamantunga nei tai au o te wala au le au ma whaarolo Reverend Tukuola, Mawaro Anoa. Le mamalu Hallelujah, hallelujah. Ole maunga tu buai torota Asine mai ai tu ai moa ona te atu na ma yaso mo tunai ta tu lomo ma ta su tu no le yaso Aso ne na faye le tua ta tu te ori ma ta tu fia la so ne yo te tawa tu ya te we le ma fu amare na mali wa Yesu ma to tu ma fu asia tu si ya we ya tu si ya we ya we la le na la yo na ta fe toto e tino ma faina ona ora lo fare e la se shota to we ma fai ona ave fai masuyo Yesu hallelujah e maliwe amoa masensa maptaila manowo moko taya ne utafanya utafa le atu ya jiwe na lo ni utashia e fatalo fai ai baba ngalo utangata lili Peki ya sala pekele ya sala pa wale be olo lili La ba na la ina maliu Yesu. La pega le lo. Olte be te talia tino mar toto Yesu. Te talia malo fia. Deixa me por ele lo. Deixa. Na bala mo na tino ko ba le si o so ata. Sa ni ole talia le tino mar toto Yesu. Na ba ile ya tino Yesu toto. Oche, ala watu mariama kwa palwalo. Au fanya alwenga utofia. Sura matala mai au mani. Ya mole no fio na utini toto tatu ni faula. O Yesu kerisho. Na faia na falena. Chefai la utala le. Aure mani Yesu. Ele faia mo le pase ka muri mutu. Bata bilo ya yuta se karo. Sa ili le osi taunaba. E faia ila nta. Ole ha ese me to tia maya mo au. Ina ya o walu e sa ili mai Yesu. E avatu ya te utu. E tupu le mele. Ele faia le pase ka muri mutu. Ole aso le areto ele fa fetina na fesili ya so Yesu ya Yesu Yesu o fea ea ole afai ai le sauninga ole toi pase mai vetala nga Yesu na fa yo so mai yo o ile ai olo ye ni tangata o te fasino o ia le nana te fasino ina ya te urua le no fua ma ole afai ai toi pase hallelujah
anu lo solo le hori jaudu wa tu ile ai o tapenga o lo ye tanga ta fa chali fa sinu le no fwa ngore afa ya to pa se ka fa tasi malen amen le ata o moliu mal to chu manu malo Yesu Kristo man chu ma fa mai na wo o temi o star shua fa ila u po Yesu e yele tangata o lo chu chono i ole aya fa ala taina ke sini la uso Yesu o Yesu o talo fa ila tari yo tangata sa fa ala taina mai ma we ile tangata pe ana le fa na mai ile ne ka ai ngau le tu no sol sunga ile wa na mai shura wa o le acha le o le ngale tu o fe alfa fiero lo choile tu fiero lo choile e faccio poi nelle tue fie lo chakata ne ya ya o shatangata ina ya shanga ya ina wa tofa we ina ya fa ora ina o ale tu o lo e lagi male la no lagi fo wa o ma ona tapenga e lo tato ri fa e le to ya shatang e le to ya se fa no no e le to ya se we e le to ya se polo le acha leo fina ngalo le tu la ele nga ni la lagi tato bowa ai ma o leo la le ya se bong shai fina ngalo le tu ai awa o ya le ma na ma fu ai tato mai ni ta anga le fa mon ya le tu ai ngalo nga ba swa le fa pena tu tu wa satanga nuwe Leisha ma ta tu tengar pu ya ta tu tele fer fa la ele ma ta tu ju ma ye ta tu tela mo le ku le tu solo mo ta ta o la fo ma fa le yo sa u le fa tu se pa ba ngal se fa le tu le nga o le tu so i fu mo lo na lo na bali o le ana le ma fu ai le bo se ama no ai ta ya ba ta ile tu ai la ma ia te lo e po fe ale mete pa ko mo mo e o tua o e le tua fa tu la yo e ai se ala ma tama to le tua e lo e le tua lo roto a tama to la la amen ale o ta tu to nu na nei fa ta si ta tu roto ta tu te o na ta tu ma lo e le tu e fe ga lo ga fa mo le si ta la ta tu bi ala ma Ela já se havia sabido. Eu não vai passar o olho com você. Tem medo de talia, mas ele não. Se ele olhar, ele é tu. Ou ele já sabe. Datalo sumaya mala, papa iya tasu,
Kalau dia suka karya coba, apa dia tak cuma. Belakang tu ibu baca tu dia. Masuk ke mau di lang. Masuk iya bapa kaya lupa kali ni. Masuk kendung lu masuk tu. Lepas pai le kurang mo inai masuk lapangan. Leo bapa anjani le ne kaya utama. Ya dia le todo orang orang Yesus Kristus. Pai dia bapa maksudnya yang masuk kanat. Yang masuk mana tua dia orang Yesus Kristus. Maliu bapa lama au ngor kata. Model rupa yang masuk kanat dia. Bapa ia bapa dia le todo orang Yesus Kristus. Lama tu tahu ini masuk dia le kaya. Kalau lama suapa Yesus. Dia boleh tuan sama dia orang ni. Dari okey sudah dia sudah masuk. Masuk kalau ayat orang rumah, orang ayat lah ayat. Kalau ayat orang sama, kalau dia rumah dia seperti masuk. Masuk itu di mana orang itu masuk. Masuk ayat orang. Kalau orang ayat, kalau mana tahu. Lima fai lepas Marina, lagi keluar kalau orang tahu dia sama rumah. Kalau orang itu sama sini, kalau itu apa dia lagi sama dia. Macam mana suami ini mak? Dia Malaysia suami sama. Dia mana mana? Mesti orang masuk jadi orang. Tapi kalau pengaruh itu, masalah dia bagi orang dia. Oh
Hallelujah. Praise God. Mato talo le tua. Olo tino malo chocho le. Olo walo Yesu Kiriso o mato mano. O mato feidu o mato ai. E mana tua ni dei fa mana tunga. Na yo mato tamati na matua olo fata o tulia I falma. Pa yane pa ifo yai ta featu le chocho le manu malo. Le ia fatu lai ma ave o la tumuenga o malolo no fatu o tua ia te. Hallelujah. E o loi tono o fare pui pui. E o ngare fa salanga ia vea. O loi tau I o la tumuenga.
Hallelujah, Lord. Chalo le tuan nei ma chango lo ma chung ma ai lo ma chung tama. Fa fe ngai ngai so se fata fata langa. Leo fa ngal we nga e mai so na ya ma chung fata. Fa muia. I so se va e ngol mano. Ya ngale le ya chai na chung le chino a cho ma le nga. Ma ya ma chung mo le ma fa no o lo ma chung tama. E o le fa va. Fa va la. Amen. Chula ipia. Lela lwa chule o ilo cha tu bipu. Ia, lela kaka ko pese pa pere kas. Ah, ia o eka ko. Ah, ia ona, foi mai lo le. Ia fai lo le cha tu ko chuma. Ia tu lo le ele. Pa tu pese pa betim. Pa pe. Ah, la wa ka fia fuera.
so nei fale. Metala tu spai ele sa watu ni malo langi la tu mo e vai vai ata. Ele na o lena te fai ele te malo. O na tu malo. Vai o bate Yesu. Ko ko se ti vai ata o tatu. Sa ninga. Tatu ka blanga le ile. Ka blanga no tu mali. Swat. Tatu te fai ele lo tu mali. Ai ai le levi ale tua. Ale ai e vi ale tua. Tatu o mai la maru ngale tua tatu te le o mai. Fa putu ni tupe. Ai tatu o mai tono ngale tua. A wao tatu o nganga. More tua mo ngalo. E mai sa mapati de tua. Ai ni. Ora wa finisi tua. Na te ora tatu te ranga. Fai alle no tomalia ni fa man wi alle to moi. Ne fa ta na ona pora. Because I want to be my Jesus. Amen. Le tuolo macho to mai nei taia. Vai si le fieri taulanga wa wina e la fana. Ele au awaro ulangi o. Le me rilo le mafailo va ai o macho macha. Se mala malama me o mai fo mai nei taia. O macho vala au. Lava se tasi le tulo na au tutono nei taia. E tu mono na roto fia o taulanga i le fatawana wina. Fai ai le loto e mani. Au le mea fili mai lona loto lo mātou pitu. Mātou walau le nei tai au e whamanuia i o lātou ainga. I au au auna, whamanuia i le walauina. Whamanuia i au au auna ngā lulua i le nei tai au lo mātou pitu. I au ngā le nei tupi lau whi au malau ngā luenga. E iai le whaasoa mai a te oe. Lo mātou pitu oe le tua whatupu. Oe le tua whatele. Ole tue ato tua I me umala. Ole matu wala au le le taya ona o Yesu. Everybody shout. That's good. Oh, that's fine. Ile mama fatai suma fapenai. Sa moni ya fatai ya la tuma. Tu na tu ile tu ya fa moni ya. Awani ngalo ya titatu. Desile va enga. Familia ile tu e lo soifu mo ta du tangati lo foi lo tu amadi familia ile tu ya le tu so si sta tu pese ta mai lo ta tu ma futa male perfetto
e mawala no sto aite e on passo so ele de tu mawala no ele tu sa ya Wasu tausara tanwai sa kalau lukin sa tanwai solo dia kan halu ya kan mai te awal tu ina wa mangoma diwa dan salu ko yendi suka sa patu yo di set le jula ave patai le tua mato te wa masuk to maya ta au maksa e tele tala ora wonde ba lana ba masamere ya cha ba ko na tira basfala ba so umai asia se to cha ele sus o mais su tara ta o mai o mal o boy ele sus ba ni mas to ti ya e go no baule ba ti au ora la mal sakka bo ma sabar ni mal ba ave oi chau tanga ka aua ka dawa dunia pula fakta ave sopat ya ni tua ya chau mat pana ma chau tia ba o te mor ma watu tatu mata ele ai se loto e pe loto le o ai wa ma senda rakta awa piki awa mau pai te au tai ti uma o sal con calo ya chau go ai pa te au oi ele ai ama fai te au e pole e fai au meu chau ma pole mau ku mo le tu a o ko na ru chau mai la ele ai as fai au tatu uma e pa lo chau mo saudi matu batau mematu, memacau. Efai pun yang batau cara dua jam bangun. Yang luar ni, yang matu ni lain. Ele tu fai siapa? Luar kita berjian. Tahu cakap? Luar ni berubah. Luar pun dah luar. So sebenarnya matu ciai. Yang luar ya cakap. Efai pun yang batau mana apa? Matu pitch ngai wil tone iko pero island pau pai pau e algo ya tau e mate o bailo algo tau sa vai tua la ngai tum dai mai ya ele malo tele meu wa ha ina tau o fakta ya la wan wenga len pai ya cha pa tina wa pa ma mi o no matam wa fai au pala na ngalwe ga fai acha ke wo ai o Israel le ana pese dei ya kailo mai pito no tina mai mai da bos no wan malanga na spitu le buat suba na fai atu le fai au final sa wa malanga le spitu e fio e pito le mau mau bose ke wo no ele se si o tato do o mo le ai đâu vậy phi đó đồ bà ai mà cháu chia lại chua để về là cháu cho là nghe ông gần đây cha em mà cháu chia là phải trả lại phải theo cái chuyện ông phải xa đây xa bố mày đi ông phải trả bán phải xa vậy đâu ele ông bố xem em ai mà cháu chia ai em mà cháu chia o te boli mawatu ka tau tira le tua lo tatu o te iai. Ma nei o te ias, ma tai tau. Ina wai vili mai. E te su mai e pa. Pa ia pa hu ul pai te au, te ma tai bien pai te. No waru te pai tau no tus. O wai saol sauranga tau. O ia la malek taka te ne sampuati te la mai. Ele fa ui no go fine fai lau
ai o makal lo o wa ro mai la ia tu fa a stadia le lai o ta tu tau tu le mau u mal fa tau au fa tau wat fa tau fa mai paulo awa le tau tala fine i tu todo le kalis o lai tau tala no fon ele o tau tala preaching on the word amen ana tua last 4 weeks Leva fai ai maliu o le li le aso maliu. Ma le toi tu, wo tango staria. Na maliu no Yesu. Wa umar no le pa moe moe so. Wa mo moe. Wa rasta tu la tu pa moe moe. Ya Yesu. Au tina. Ele i mo moe tina. Amen. Wo staria kuma. Lord, awal fai amato lo. Ai, le ti kalo ya. No, talanoa nesi foi a una profeta. Ya oka buasa. Sa talanoa ta o a tala profeta le. Se va na fine wa ba au ya le. Amen. Wa fa we ai ka ale. Se fa tau ba au le tu ne. Le tina. Ole a alu ta la ya Yesu. Ele alu ta la ni sibea. Ya, ole mele. O watu mua awa mo moe na so wa la tu fa moe wa lasta tu la tu fa tu ama ya Yesu aya o le tala tu spa yo e ve mo moe tina na mua o tu ba wa ese bon ba u fe mali wa ta watu ya mata yo lu ese la e ya ku fide na watu na watu e ta moe ma aya va tu sabati ba Yesu na todo tuli lalo difo pundo o lalo poisu o watu yo uso o la pava le wa abefe au fide yo etala le fa fide na ilu watu baba o la me fa na ole fide ya Yesu amai ya faturo Yesu alu ta watu o le fa fide foi na alu tala ilo na ai le ana fa o la ina o mai tato uso au ne fa feo la ama o le atua ele fai no takata wa matua o ioe mo tartolo o loto lava yo takata ele a fai awai a o le atua no ele fai no takata e te tala wa to vai fide le amini wa fia ngaka para i talwa ele la uma fi be hole ta to o wala le atua ya matua fa manu vira tele le atua ola tau fai e te wa umis fa tala eu vou estar toe e tau lo me tau le tua va da do tu fa pe no a pala watu so wa finira o le ausu sa pese ya somai o istu ma ya Perkara au di favor ya mare matou sa foi de pingue música por sa tau pa ta ya o tantoro ma di wat foi de uso le sa batu ya isso ya lela ta foi coisa especial da filha ya tau pa kai sa pa kai ya la le matou mai ai matou ya polo ya kasi o lo watani no fale o ai te au assistant pastor ya ja Hallelujah.
Ia tātou ni. Ia. O le mātou para toma e tau le Mission of Christ Ministry. Ia tātou mai tasi. Ia nā. A wā lea o tātou pai tau neri tāu priti le Christmas I Mantue. I le te au whamaia tua. Prophet preach the word. I tu total food God. Ka lai tū mu tātara an. Ua te I tamata. Mantue! Yeah. Praise the Lord. Yo, what day? Jai Tamata. Hallelujah. God told me preach the gospel in this place. Acts 4 verse 12. No one got salvation, but no name from heaven to save you and me. Only the name of Jesus. Amen. That's what for Jesus. E pa ola na tato te na ya. O tato ko pa na pa manuia le tua e o sua taova. Pa tua e mai le kalesia tato pa te au. O le si ali le ibil mat. O te lo pa te. O tato ne sa o ha na ma. Ka ko ma. Io tato mo le ma le usu. Na o toi fe siria ya. E mai o lo usa po. Mai ya. O la tau nei na fasia le sio tātou whaitau na rāpi o ia reis o ha. Ia so ia. Ia. No whai atu reis whire. Ia mai tātou whaitau le o ngaru. Ngaru wha. A ta mai whire whanata. Pinau. O wala mai mōru wharu ke wala mātou tū. O ngaru wafi. Ia. Ai o tātou umar whana o le tua. Ua tei no blanco o te kisigia. O ia le. E le no uso mai a fo o tamata ia o le matu vahenga o le ala le na matu mai ai ia fama nuia tele le tua tatu maftaga ya so la to ta liu tatu te tai ma pa patu ia na le sei to e o pai foi e o mal faiaso le tua pa nuia o le o fo mai ia ma fwa ia o se tamata fa le to numa con le tabak. Ya, es Pascal. Oh, praise the Lord. Ya, Pascal Muramno. Oh, ya, tele tak tale step Pascal. Mais teu não vai ter isso. Ele maftang namali perfeita le. Oh, ya. O te fia whanongorongo le mōre maore tangata na sauri lalunai. Yes, amen. Ai eni le tū. E pei for savalinga. I lau tangata au i, o lau tamar samtau. O lau tinau le leo nei. Ha waru samatau. O te a mio wha tangata nuku tu. Ai au sau di tau langa. Tau poe ale ronga. E mala mo mawha tangata ia te. E le ai fo si tangata e tu i lo wau. Ai eno o sau ia Yesu. Ma o mana tu natu i o wala lea. O wa ula o re bade. Ai wha aftai i wha o la tanga ale tu. Fa manino, fa malama mai ate. Ele faia le no ule tatou te tau sinio ia I moa. Ai o I ingore la rolangi le ne. E uma fo. Ai mori le ngama fa te il perfetta. Ma tas foi le fa le tonu. Ai fa te le tu fa mai. O le o tau wau na tusi mai lona li mai a awa le na tio. Io ai peo no fai atu. E se lo fi fa lo longo I mori mau tangata sai le larolangi. Ea e fa mautua ia te au. Ele I maliu Yesu ele I sau Yesu ono tangata mi utonu. Amen. E ale tangata ia wa ia Yesu tangata fo. Oka. Aleluia. Le tau sua stato pese. Ai maula vano isi makto e kale si fo. E mai fasto aite. Le amo e kale si fo. Le tua fa pa ia nei. Maula to vano.
Fai se me vi ia ile tua. I want to face me vi ia o to. Mas se não pode vir Yesu. Praise God. We are here to glorify Jesus' name. We are here to praise His mighty name. Am I right? Yes. I'm gonna have a right. Watu pe utau fefe na matu e o mai. Vere. Tangata o Yesu ele fefe. We are here to save God. Hallelujah. Hallelujah.
sa le ava mal fa lo si uso au ona pa ngai ki tu silio na lai titi tonu ma tanga nei George ma wala vano ta e si to pesel nei tu la bless ona va tu ma le ava mal fa lo Ja, tu fantastic hour, maar ze komt in de hele tour. God is good all the time. Ang langa fangau le tour, die hele tour. Halleluja. So mai tasi asa popo na ka go we te fia. Kan ka lo opalo fia, opalo na sa apa sih. Amen. Ja, tatono nei tai hao ia ai li fai winal tato sandina ia jau le apa ma fa lalo. Tula ia tuai le yo toluma ia fa fei loa ia tuai le si mato e kalisia sunga ia George alo ia marfaltua ia Mary ia o no ngal lue foi nei au nai le kor vai talato Kempo Town yo Rosemelo ia fa fei loa ia le sua faman malo Yesu Keriso haleluya ia no umalanga Samoa walua nei masi ngau sau ai matanoa malau tama fifi au pai mai ole ele tato valau dia ya matano fato dale na famtana e suma fifi au pai mai ole fatuna lo tu le fai nei le so na tu oh je matua mana ya jele vi ia le tua ela na fifi lo tu Fafitai le tua. Olea mana ia le ngabena le tua. Amen. Hallelujah. Ile sunga fa fe ngai ngamale tua to vini. Fa talofa tuai. Ile ainga salvi. Hallelujah. Isu sunga fa fe ngai ngale lo mal mafsanga le tatu e kanisia mal tatu. Fala ko tonga. Ta tono lele wa. Tu maile tanga tila wale tayao mle so lele wa mul taulanga safaino lupe muar seuma ta tonu lan manatu malenganga ile failo pe faiwina tato mafchanga ai wala monna fifia mlengal mar faftai la usuma pasta ba fuswanga ya ta tonu lewa wa umar fa pa ia la fine foi ya vi ia le tuan le tayao le tau wala au whawalo le wa suma le suma whawhengai nga ma le nei tua le kalisia e mori mawina le nei aso mata mo fie o le tatalo ia tau ia se fatu e pa uus ele le ia tupu mola nia nganga e se tele au wale ngalu e inga ia tua malona finangalo tai e fo i le su o le sunga le tai po le plestene ia mawe se esi wong fai ona tatu whanolongo le nei aso e monia mena whiong pai ele tua a fai e te alofa i tangata a fai te alofa i e sua te le alofa tangata no ne pelo nia na a me sa pati le tua a longo ne tai ama mai i sunga me whenga ina tatu moa loto wha mangano le se anga tatu te folfolo ele upo le tua e tatu te le wha mangano le ua umana tatu talia tino ma toto Yesu ol taulanga spitsili leo na taua lo langa uona le tua ia o ta penalty na pese selua ia e mole atu ela mato taulanga fai o toi se mato tala le nei aso ia manuia ia toi sa wingo toi tato matanga nei aso no so pele Yesu amen e amen Hallelujah.
each day. You have sheltered and provided every need you have met. I am grateful, oh so grateful for the love you have shown through it all. I know there is not a day where you weren't faithful. There is not a day where you weren't good. There is not a day where you weren't gracious. God, in everything I am thankful. There is not a day where you weren't faithful. There is not a day where you weren't good. There is not a day where you weren't gracious. God, in everything I am thankful. When I think of how you kept me and cared for me each day, you have sheltered and provided every need you have met. I am grateful, oh so grateful for the love you have shown through it all. I know there is not a day where you weren't faithful. There is not a day where you weren't good. There is not a day where you weren't gracious. God, in everything I am thankful. There is not a day where you weren't faithful. There is not a day where you weren't good. There is not a day where you weren't gracious. God, in everything I am thankful. Hallelujah. Praise God. This
Pese pole tamai mamoe Oe na mua muatu Matale tonu ia te ia Pese pole tamai mamoe E a fema tu pulama E foma ta puai Pese fole tamai mamoe Oe na mua muatu Matale tonu ia te ia Pese fole tamai mamoe Olo sua vai silly Esse lava olo sua vai E meu mananga Olo foli O pulena le malosi Matofina olo sua vai E silly Olo sua vai silly Esse lava olo sua vai Esse é uma lava Olo foli O pulenha le malosi Matofina olo sua vai Silly
alma mal whāluanu, mori le ngā whākai, sunga le whāpengainga, ngā George, atua le ngā tapuneo le kālesia, nā lofo tūsāwia, nā lofo le tua, whālua whātōru, whāwhā, whamanianga, le ngata lea tu maru whākunga i lau sunga le whāpengainga, a maisi la tu ro lango lango, i ngā wenga le tua, a muia le tua, e whākunga le whainga. Ngai teini ia, mawale abanoa, sunga i whāpengainga ia salam, sto aiken ko sto pese, di ia ile tua, whākai pese, Tino manu malo, vai ter uma leitura olhe manu malo que no falta se que isso não faz. Tenho que me supor com manu malo, malam não foi falta se não tomar não faz. Olhe tini lembra para mo que já não, tanto com manu malo e tanto no costume por ela. Amen. Olhe au asunu ile. Le nau niu feu o le tare le lei. Ua whainga tāna apo le mamanu le tua le taiara nei. Aisha, na e matua ale tu, e maua lunga ale langi, ale au whainga ruenga ia. Manatu lea, o Samoa, o le uru o mato pas. Levan tātou sila pia, le te ua, whautia ina e tāta le lei. Ana tātou wau, mai mose. Mai le tua ia mose. Mose, alu pai a Israel, a pai sili mai parau. Nai pai leo le tua le te au nai, le tua e ona, le tua e manos. Le tua la le tātou te au nai, le tua e ona. Le tua soifua, o tātou pirai lumunu o le tua nu. Manatu, ia masuanga, oro whaore tapua inga le, tau ainga walo, rau tau tai. Manatu le. Wa saunia e salama. Mane perchua. Mane paia le kalesia. Se mea lopa mataupa. E leo le mea lea. A le mea taua o le amana ia. A pechai le amana ia o le sunga le papengaika. Mane perchua mane paia le kalesia. Se leni lea. A wase mea o le ngā ruenga le atua. Ia manuia dengan wema, manuia le sunga, au e pulau mai cahaya mak, ia mau ni angang stele, awane cua malu ngalo, ia manuia stele poi sunga le caca, ia cama ia cama coco ni, ia culo poi mau maman, ia le cua sila sila, ia mau pere cofa, fau cofa star, awane cua malu ngalo manuia stele. Au whainga ruenga te topia le tua, mō tō patua, e manuia le tō warwhaiwa, e whangaina le lafu māmoe le tua, ai le manuia tere le yasu, e tua tuloi le mātou iu, au wane mātou paklami, e manuia tere le nei asu, aptai. God is good all the time. Up Jesus. Louder, up Jesus. Down Satan. Down Satan. Amen. Glory to God. Alo saunia tomato you fai se pese. Wait, eu se pese lua, mas se pese fai kanga e via in tua. But before I go ahead, I just want to. I get so emotional when I'm in the house of the Lord. Amen. Tears of joy overflows. Yeah, I just want to whatalofa to all our pastors and their ladies and everyone. You know, we're all here. It doesn't matter what church we are at the moment, but we are one under God. And you know, when I saw just an encouragement, our songs today, we're singing, Father, I trust you. And our youth is going to sing that today. You know, put your whatutua in God. You know, even if it's this small, God said, as long as you have that small faith for me, I will do what you want if you believe. Amen? Faith.
So our youth, our word for this, for our youth is faith. You know, Fatsotua. And our second song is Make Me a Vessel. You know, God, use us now, not tomorrow, not the next day, now. Amen. So I thank God for, you know, this opportunity. Thank you for this opportunity. As I seen, you know, our new Whalekua get blessed today. You know, God said every good gift is from God. And you know, everyone, you know, God placed that spirit in us. You know, we all have a spirit that God has placed in our heart. We are just a body for that spirit that God has placed in our heart. We have to find that spirit. And in Jesus' name, I hope you guys, you know, get blessed. Don't be afraid to praise and worship, and also join us if you want to dance. In Jesus' name, you know, God be with us. So, Father, I trust you. Father, I trust you. Father, I trust you. Always. Father, I need you. Can't do life without you. Father, I need you. Always. Father, I trust you. Father, I trust you. Father, I trust you. Always. Father, I need you. Father, I need you. Father, I need you. Always. Father, heal me. Father, please heal me. Father, please heal me. Always. Father, please heal me and bring me the victory. Praise God. Father, please heal me always. Father, provide for me. Father, provide for me. Father, provide for me always. Father, provide for me. Father, provide for me. Father, provide for me. Always. Father, I trust you. Yes, yes, Lord. Father, I trust you. Always. Father, I trust you. Always. Always. Father, I need you. Father, I need you. Father, I need you. Our next song is Make Me a Vessel. You know, Father, we trust you. Even though it's not going straight, we will continue to trust him. Amen. Hallelujah.
breaking through ground. So I yield to you and to your careful care. When I trust you, I don't need to understand. Make me a vessel. Make me an offering. Make me whatever you want me to be. But I came here with nothing of all you have given me. Jesus, bring new wine out of me. Jesus, bring new wine out of me. In the crushing, in the pressing, you are making new wine. In the soil I now surrender, you are breaking new ground. You are breaking new ground. Make me your vessel. Make me an offering. Make me whatever you want me to be. But I came here with nothing but all you have given me. Jesus, bring new wine out of me. Jesus, bring new wine out of me. There is new wine. There is new power. There is new freedom. Kingdom is here. I lay down my old faith to carry your new wine today. Where there is new wine, there is new power, there is new freedom. Kingdom is here. I lay down my old faith to carry your new wine today. So make me a vessel. Make me an offering. Make me whatever you want me to be. But I came here with nothing but all you have given me. Jesus, bring new wine out of 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 me. We are serving currently under our Pastor Salama. It has been such a blessing. And our beautiful First Lady Perigo. Our song with our best friend Mama.
Oi, mau pada rio ngagong ngale tua. Apa ya dah? Yang tak lupa piane. Elgay ni tua. Amen. Kalau tak tu fire kita malu le tua. Fire pukul tu fire ni lah. Kalau tu fire pasti oleh meton besok. Kalau tak tu je unu fire yang ini ya tak tu fire ini nauya. Mungkin ia ni isi orang fak. Ino wanga malu fa'alo le moni le nga fa fekten sana mai tuso ta penama ina ya ma wala numa fina ma le moni fo le nga fa kai tuso na no fo ta fo ino e ta fa awi le tuo le tuai fa lua fa to fa me fa ma mo ina ono le ama fo e nga te dia le tua le langi e tu mau na fa uma ya ona ai mas se for tu tu e to mal to mai o wa fu tu ina la ona ma le kalesia ama mi le tu de kalesia e tu mau lo tu fe fiele o tua le to te le fai mai la mai te ni mutam por no mana ile o na buen ma wa ta ya que o perdone e logo inicio outro é a ver no e te levo assim o fio aí na hora a tua lelang esse o fio o café e a lei de família é full dele e até olhar uma farmana lá o tua suma e fazendo é tipo no famon mo vole a no la suma no futuro tutto e carecia e sa outro items você esse é bem viagem do tatu jadi ia mempraktikkannya lepuan hikayat menurut Aisyah wa le o ka to mo ma vina le ama le yo le to fu mo le fo mai to fa ma ru ra fa mai fa nu mai le o ru ala o ina ma sinya e presidente pa le fo ma nu e su mai pa pe ngai ma mo la su ai ta na sa mo ko ma io e ka le sia se o la pa se o pi to ki sa ko ai le ama le ma fa ma o yo le ama le yo le ro fo le tu le ia le tende fai ai o meu fai no sul ma ko ta ma vai au ma na vai a ma je pa ia o le au bo do na tu langa fa lu ma ko yo fo lo fa ta lo fa tuai la sunga le stene ma fa tu pa ta lo fa tu sunga pa pe ngai na mo to fa tu pa ta lo fa tu pa ia sa mo o por ko ia e ka le si ta lo fa la Lau sunga le, pai tau, pa, tau maru. O ste kus fa tau wa alea. Tau te atu nai lau sunga ma le karesia. So whangi le ngā ruema. Ai ngā soru mai la le au kala moure. I pai sa kala, i le mātou whane rua. O baale sua for pai au meu fa ku nei na sa tona na le karisi o baale sua for ma ku pai au no for am funa o le baala ma kuarta na lei sa mo o le baala for ai e sura ta lei ko to kana o le ba fo to ai le tuoro na so e fa ko tua pe esse é o que wafo o le matu fai lea o ma pa e ta la ya tu le pinanga lo le tua le la fai ni ia ma pa ta ia le tua e usi la pa ko ma bra de sina ta ko ta no no le
God is good all the time. Lei le sua, sai come lava. Yeah, so sono grazie via. Sono senza in una mano fuori non le nei absolvo. Ja, io sen sono le ua. Ma sulle vai a vera ma le la si le puzia. Le fuori wa sul senza ma sa le ai ma sa sul fondo. Il lo fondo le hanno le o sa si di lang. Ja, ole uomo su wa sulle. O sa so ma so fuori formale calesia. Ja, aus dem Mato Piso la alle observo. Io le alle ore sulla. Ja, ai facciamo fatto sulla senza. Ja, ai mesele sina presene. E le paia ma famalo so faina sulla fa feneino ma la so fa sua. Ja, sai na ne foi sulla. Ja, lao mo la so fa sua. Ma per paia ma le lo samo fa si ne sai au. Io le amo fai azione osservo. Ai le ia le la so pola kala me ia mo mona fa wa so le la so fa ula so lo la o le su la le ma sa le la so so se me si ia la so ngai le sai sa ia me la fa so lo le so ni fo ia la so bo sina presene ia la fa so le ia suna fa fenei ia va Ola mal falsua ya Elena io ho lo fa solo io e allo suna fa fenina finale mal falsua allo meglio lo fa solo io lo suna fa fenina salama mal falsua peio e allo meglio lo fa solo io La sua fa fenena George ma fa sua ya Mary o lo fa solo io La sua fa fenena va fa sua ma fa sua io ya sua io lo fa solo io Lo suna fa fenena Teresa lo fa solo io Lo suna le allow so sani musoi ma fa sua ya fa solo fa solo ya si mai se si lo mai no ya so no mai awaso la so sao sai ma fa mai ya so mo luna di ino le so e na si fa sa ba sa na so mi su amen
Praise God. Praise God. Praise God. Amen. Hallelujah. Every time I say,
Amen. Can you feel the presence of our Lord today? Amen. Hallelujah. Hallelujah. We feel His presence, His anointing. Amen. So all honor and glory belongs to God. Amen. It is your love. We worship God. Amen. Your smiling face, that is your worship to God. Amen. Coming today to church, that is your worship. Singing a song is your worship to God. Amen. Especially a smiling face. Amen. Nagivia ile tua. Olo ata tu lo uso amen fa lo maria. Oye, kontri. Oye fide, oye tua. We are all daughters and sons of that Almighty God. Let's give Him a clap that He deserves. Amen. Hallelujah. Amen. Amen. It's a great honor for me. Hey, today, so I can finish up this service. Amen. It's a title. Yeah, my former. We thank you, Father God. We thank you, praise. We give you praise. Shema. We praise you. The strings of instruments. The yada. The lifting up of our hands to worship your Almighty God. We thank you for your blessing. We thank you for your anointing. To all and each of every one of us who are here today. Thank you for all the performance. And everybody gathering today to give you worship, Almighty God. Now we come to the end of our service. The special service today. If I build a yellow woman and lay no matter to my house, I tell you, if I just see my own, you're out trainer from the beginning until the end of the service. All I did family of the guy is a more. It's a woody boy, no matter to my. For you to run over being no matter to my. A wall may I yet tell you, to my. If I tell what it's a matter. At your mouth, by young and Mamma, oil on my total. But I tell you, on my total man, you may all know what fire take my soul on my total. Charlotte, my if I tell if I'm here, my soul, my time, and nail on my total mind. But here, I'm some bowl on my total mind. From here, I got to see all my on my total mind. From here, your owner. From here, I'm too for the tour on my total mind. From here, boy. Yeshua, Yabaksuanga, Matu Tamai, for 2 Americasia, but we not in the Tayao, Matu Tamai. Taro, if I build tomorrow, Paya, tomorrow, Mamadu, oil, Matu Tamai. They say, oh, if I'm about Matu Tamai. Wabu for one Tamata, so Nail, Matu Tamai. Matu Tamai told you. I said, Matu Fire. I we thank you for your word, the living water, Amen. You're right, Mato Wangana. But the Pelu Patawayo, Naturo, Mato. Aleo Mato Tamai. Wabu Wanga Mato Tamai. Tato out there, Muria Way, Maria, Mato Tamai. I'm a zero family and a matter to my toe. My landy of family, Maria, I love Pano Mato. They are Mato Tano Mato Tamai. If I tell the other day, Yati Mato, Marapana, Siapito Tua, Siapito Titi, Mato Tamai. I want Mato face and Mato Papelia. All the power, the glory, all yours. Now forever. Amen. Amen. Onoro suka pesu keriso. Matu tetaro. Matu ora tuani. Amen. Amen.
se fio da suma il neas wa ma 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 fi na ma no le ele ma se leo na ma le leia sa fio ile ma ma le tu ai ma te ko ni ko ni ma no da tu mai sa wa se i ka ma le pa ya la ma le ta ma ai no ma ko ya ko le ma tu mo i tu au ma la ka ai le kai ma la ka so mo mai fun ko fo mai tu para ma fun pa tu mo kama no no ma so ko e wa fear men ne wa ma ko lu mai tu na ma ko ma lo pa no ai tu na fo mo le ka de si ai ka mo nge tere de tu mo ka no ni su me de God is good. All the time. Lady Tua. Send me more now. Yeah. 16 long lima betul wajib ada. Ya. Menansu leo wa maya wa nasiya semua wa usifa wa maro ya na nyinga na fatani Tua. Ya semua pia ya saya ro na lamu nyinga nei se o ilfa bal. Mori le na fatani kuma le fatani. Ya meso suma kwa Fernando e Safi Tuma ya wale ni yasa kwa mambo ya na sabima ya kulia ya chua maopea sofa ya male au tele ya ai ya kusuri ole suma ile kwa Fernando ya mesele mahalo le alisia ya ai lo inisio tacho kwa kalambe ro mai ya mafawalo asisi la choi malo ya pia na usina minute salary wide ya pero peki mo mo sa laki umma ko ko ave ya se ya lo hace le calesia ya esa finalisti o fuana no paso vai por kala ya baila ya no to fa mo le lo to malo que ya pa malo ya